Two. And affordable rides at the tap of a button. Bolt. ba yeso dumela taba kgolo ya rona ke re ne re batla go bona re fada kena a tla gona jwale a tla o rapella lepato la Medikhutšo and then a tsamaye re bona re le hule ka programe e be le hore ene o tla khutla ka tena tlo etsa mmisa empa le ha sa tle re tla o etsa mosebetsi o
o fihlelle ena a fihla ka tena tlo ka tlo etsetsa medikhutso mmisa wa hae wa o qetela lefatsheng hona jwale re ke be ra itaola re tshwanetse re eme re bone hore na tlo kona fara o tla fihla ebe re tsela ka mosebetsi empa se ne ke batla hore re se etse ne ke batla re bine sefela re rapele re bontshe hore re amohetse kedara ena habo yona kedara ena lehaeng la lehahileng ke ne ke kopa e nngwe he bomme le bontate bana ba babedi ba medikhutso ba tshwanetse ba be le ditulo tsa bone tse pedi tse ba tlo dulang ho tsona ka pele di teng oh all right o ka tswella he ntate Israel,
ke ne ke kopa re rapele a re rapele lebitsong la ntate le la mora le la moya o halalelang modimo ya bokwang hararo le modima le mong ke o seng hona modima rona ka nako e re bitsang lebitso la hao le halalelang ka nako e boima eo modima rona re kekeng ra e lekanya ra e bapisa e tsejwa fela ke wena modima rona re dumelle motsotsong le nakong ena ya jwale ho amohela mohlanka ena wa hao lehaeng le kileng a jaka ho lona ka nako ya bophelo modima rona ma kenang ka tsela na sa tlwaela ho kena ka yona modima rona o na tlwaetse ho kena ka manto a hae a tswe ka manto a hae empa tsatsing lena modima rona o hlaha a hahaba ka mokokotlo a phumula mehlala ya mehato ya hae ha ntsa le lefatsheng di teng dipelo tse lerumo lena le hlabileng ho tsona modima rona jwale tlo Jesu ebe wena o tlamellang ebe wena o ba etsetsang molemo wa hore ba fole hobane rona re batho jwalo ka bona modima rona rena matla o nang le one ke wena fela modimo ya tsebang ho etsa le ho etsolla modima rona re o rapela ka nako e lefatshe la hao le kgurumeditsweng ke bohloko modima rona ke kgodumodumo modima rona ha re tsebe re tla leba kae empa re sheba ho wena ka tshepo le ka tumelo modima rona hobane wena o modimo ka dinako tsohle wa maemo ohle o modimo a tsebang ho arabela o modimo ya tsebang ho fetola dintho re etsetse dimaka modima rona ka nako ene thata e boima e le haela makgalanyane modima rona le hlahilweng ke moya o ba tsitsinyang ka hare ka nako eo modima rona ba ipona ka rase batho kante he ke batho modima rona ha se bone fela modima rona re ste ya matla ohle re o rapela re sa o laele modima rona tadima dipelo tsena modima rona tse utlwileng bohloko tseo ka nako ena di uma modima rona di ipotsang dipotso a ebe wena karabo ya tsona modima rona hobane ha hona e mong e ba ka tadimang ho yena ha se wena Jesu o kile wa fihla lehaeng la Maretha le Maria ka nako e boima eo ne ba kopane le yone ka nako eo kgaitsedi ya bone sa sala le teng ka hare bophelo ya re o kena Maria dula di maontong a hao modima rona e ra dutse maontong a hao modima rona e mong a ipelaetsa wa re Maria o ikgethetse taba e molemo ya ho dula maontong a ka hobane ya ikgethetseng yona hona motho a tla mo amohang yona modima rona etsa jwale le ho bao mme dikhutswa ba siya morao ba dule maontong a hao ba tsebe hore ke wena fela monga bophelo ke wena fela mpa batho ha ba tsebe o re buka ya Jeremiah 51 verse 50 lona ba phemileng lerumo la lefu le ske la ema haulang naha ka lehare le tsamaye hobane sa le hole le Jerusalema le ntse le halaletsa modima lona ka dinako tsohle eo dikhutso a kileng a tseba o mo halaletsa ha ntsa le lefatsheng yana sa thole ka lebitso la hae modima rona jwale ra mo amohela lehaeng la kileng ebile mojaki ho lona re modima rona a moya wa hae o robala le bahalaledi bohle ba tsamileng ka tumelo modimo e ne le senatla re tsamaile le yene modima rona re entse dintho tse ngata tse ntle modima rona pele ha sefahleho sa hao ka lebitso la hao modimo mmoho le yene modima rona re mo tsebile modima rona mo ne bophelo bo ka kwana ho lebitla modima rona ho fihlelle ra o kopana le yene kganyeng le bohle ba hlotseng kopa tsena tse ding ka lebitso la Jesu Kriste morena amen Yes,
Mutlanga wa Modimo a bona tse tla tla zituka a poela a utlwa lentswe le bua Mutlanga wa Modimo a bona tse tla tla zituka a poela a utlwa lentswe le bua Rona meta tatso ya Obani ngaloye Ya halalela Rona meta tatso ya Obani ngaloye Ya halalela Mutlanga wa Modimo Abana sekata situka Apapoela Autwa lentswe le bua Mutlanga wa Modimo Abana sekata situka Apapoela Autwa lentswe le bua Rona meka tatso ya Obani ngaloye Ya halalela Rona meka tatso ya Obani ngaloye Ya halalela Pulusa chabasaka Taritsa ya mushe Okutele ya mushe Uya pulusa chabasaka Iupile utumadu Abana Iupile utumadu Abana efetita Iupile utumadu Abana Israel Iupile utumadu Abana efetita Darita ya mushe Okutele ya mushe Uya pulusa chabasaka Darita ya mushe Okutele ya mushe Uya pulusa chabasaka Iupile utumadu Abana Israel Iupile utumadu Abana efetita Iupile utumadu Abana Israel Iupile utumadu Abana efetita Mutlanga wa Modimo Abana sekata setuka Apapoela Autwa lentswe le bua Mutlanga wa Modimo Abana sekata setuka Apapoela Autwa lentswe le bua Bomme le bontate ena ke nako ya ho qala program ke hopola re fara tla fihla ka 10 ka nako ya tlo etsa mmisa rona re tswelle ka programe mme re ke be ra fitisa letho bakeng sa kereke a e fihla mona mme ke tlo lakatsa hore ke bue le dibui tsohle tse tlo buang kwano hobane dibui tse tlo buang kwano di ngata mme nke ke be ka fosa nako ya kereke motho ena e rile mona ka ena o na rata kereke ya hae ka pelo ya hae kaofela ene o na e sebeletsa ka sebete ana
ana sa pushi una ipusha yena bakeng sa mosebetsi wa kereke ke paki ya dintho tseo mme ke tlo tshepa hore re tlo sebedisana mmoho ke tshepa hore di-minutes di pedi ha o bue ntho o e qala fatshe o bua ntho ka tsela le mokgwa o e tsebang ka yona e bo tloha le nna ke be ka tlatsa puo ya motho ke ya ho the next speaker hore sa bara senya nako ya kereke e bohlokwa hobane e tlisa taba tse molemo ka hara lehae e tlisa lentswe la kgothatso ka hara lehae le tswang ho Modimo e seng ho motho fada hana mantswe ke mantswe a Modimo a fada a tlisang ho rona le rona ba re tlileng kwano re tla tsamaya re phutetse ho ya mahaeng a rona ra o itshidisa ka ona mme ka hobane ne re se re rapetse ke tlo kopa ka nako e re balang bophelo ba mofu bohle ba tsebang hore ba tlo tshehetsa family ena ya Makgalanyane ba eme ka maoto family eo kaofela e dule fatshe mme ya fuwe matla ho tla o bala bophelo ba Medikhutjo e leng Ntlama Makgalanyane ke ene ya kgethilweng a tlo re balla bophelo ba mofu a tle mona mo ke leng teng rohle re eme ka bo dumelang bomme le bontate ya bua mona na ke Ntlama Makgalanyane tsatsing lena ke ile ka laelwa ke lelapa leso la ha Makgalanyane la Mmogwane hore ke tle ke tla ke bala bophelo ba mofu ke kopa le tle le ntshwarele ha le ka la bona lentswe le ntse le na le hore le khutle ba nihle mokgwa ka ke selallane ke kopa ho qala he mofu le dia dikhutso magae Makgalanyane e ne le nkgono wa ka hore ha ke mo bitsa nna ke ha ke re mofu ke re nkgono le dia dikhutso magae Makgalanyane ke moradi wa Morena Motlong le mofumahadi ntshwarele Motlohang fela bele wa bana ba ngotse Motlong Morena Motlohang le mofumahadi Maselisi ya Makgalanyane ba se ba mo etetse pele ke moradi wa 10 le mmetso e mmedi lapeng labo o hlahetse Spitzkop ka selemo sa 1948 October 20th a qala ho kena sekolo St Mary's a tla qetella dithuto tsa High St Bernard High School a qala ho sebetsa National Hospital a sebetsa TL Jenny and Sons Torino Butchery a ba sebetsa Sasco Golden Products tla ka mora Pressless jwalo ka marketing consultants a hlonolofatswa ka baradi ba bararo jwale ke bagadi wa ka heba ho nna ha se baradi ke bagadi e leng Mantlama Nthabiseng le Palesa le mora a setseng Masilo a qala ho kula ka nako e kgutshwanyane ho fihlela Morena Modimo a mo hopola ka la 9 September 2021 o siya bana babo e leng Thibakgwadi le Mampoi baradi ba hae le Mora le ditloholo e leng Lesedi Kamohelo Lehlonolo le re Lebohile Thabo Kabelo Mahlohonolo Mpho Tlotliso le Kamohelo go bala ka khotso Mokwena wa ha Mokwetedi ke a leboha bomme le bontate ke a leboha ntate Ntlama ka ho balla bophelo ba mofu ka sebete o sebedisitse matla a hao bala bophelo ba mofu jwale re kena sebuing se latelang puo ka mooki Mme Mamadu
se khatatsa sa lefa kirule so se hona le likunu tile morena. Ke rata go dumedisa phuthego e bokaneng kwano. Ke starta ka mama ke re mama o startile go sa nne monate ha ne re tswa ko funeraleng ya Machopo ke ngwana gabuti wa gagwe ko Cairo. E le gore mama a ba decide go robala ko Cairo. So be re nna ke tlatla mo moshong mama ke re nna ke tlo go ya ko Mabitleng because e ne se khale ke patile ntate wa ka, so ha ke ready gore ke ko Mabitleng. So ne ke patile ntate wa ka ka di 14, ntate wa ka o hlakaetse ka di 8 tsa August ra mo pata ka di 14. Ka re nna ha ke ko Mabitleng re tla peya ko lefung la ngwana malume wa ka le Osipho. Mama ba re nna ke lo robala teng. Ke be ke re okay, it's fine mama. Mama ha ke itlhela o robetse ka mo kamoreng eo ka mokhukhu. Mama ha apara wa apere kobo e light. Ke re mama that weekend go ne go bata. Ke re mama why o sa apara go ne go bata ga kana wa apere hela lepae. Mama khakre a khatsetse a thothumela de wena khatsetse ka teng ona a thothumela. Mama o nana le suhuba se sereng ha se motshwere suhuba na go bala bo 3 days. Ke re mama ka bontso tsene ka dikubong bona o kreile serame yang. Ke re apara ge ke mothusa go apara. Ke re program ya starta motho o dulang culture ntse a tlo tlhapa because ke ene program director ha ke khone ngwanake ke mothusa go apara ke mo re sa di slipper ge a apara mama ge a tsamaga manete re ya program ya starta. E tlile ge a dula ka o ba ya Mabitleng. Mama ha ja ko Mabitleng na sna monate next mama o dutse bikinyana hela ko and then a ba tsama a re go kopa linki se mama ba tsama. So from that time isale mama na robetse. Mama isala robetse ke re mo kurubetsa re mo nusa di covid mixture ha go sena ntho e ke sa se rakang for mama a nne re ke reka di Benelini di champagne. Ke re mama chance go ye doctor. Mama re a ke no ga doctor nkare o chance go ye doctor mama. Mama isala robetse mo betheng yalo go le botlhoko ka sehubeng. And then labone ke be ke re ke ha ke chaisa ka labone be ke ya ke re no mama o chance ga ye doctor be ke tsamaya ke ya ko Dr. Tlakanele because Dr. Gagenele Dr. Tlakanele ke tlhela Dr. Kwetse ka re ke tlo go monitora mama ha ke tsamaye ke tlo robala mo gae ke shebe mama. First thing in the morning ha ke theogele ke tlo go misa mama doctor ka bo 4 mama wa rapela. Mama isale la itse mama o na le yang batho ba ba phetseng le mama le ne le itse mama ne le motho wa thapelo. Mama ona skita a tsena khateng gantla gago a sa rapela. Ke robetse ko kamoreng e kwa morago ke utlwa mama man wa rapela ke tsoga ka bo 4. Ke re mama re spetlele. Mama ona sa rate spetlele ka pelo ga gagwe le tla ke tsebe when was the last time mama ya spetlele. Mama re ge tsoga le mamane ge salantsana le mamane ha ka tsama mamane o dula Gauteng but because ana bona o swa gage ha sharp salantsana le yena a re nke se ke tsamaye ke sie o swa ka a le yana ha ke na go tsamaya. Ge tsoga ka bo 4 mamane re mo tlhapisa mama re mo tsenya mo koloing re mo isa ko spetlele ko National. Ha manete mama o itlile ko National ge ba mo attenda ge ka speed ba mo tsenya oxygen.
so ga mo sia ba re ga mo admit. So mama admit you ge so ntse ke ya ko mama yalo ke re mama ke batla this sister bua le ene a nkaraba mama a mplela le no batlang ke motlele eng. So ke motlela dilamunu ke motlela body fruits a go batla piro batla dilamunu ke mo isetsa mama. Ka la boraro ha ne ke ya ko go ene ke re mo sister ona rile ke motlele mageo le metsi ke re mo sister ke re sister ke kopa go se ba ganna le any call e tsena mo e bolela mama for o swa ga go tlhokafetse because o swa ga go na le very close mo go o swa ga ke re o swa ga go tlhokafetse ka la bobedi ke kopa fela ha o ka nthusa gore go se ke ba ganna le call e tsenang e tla reng e tla mo bolelang ha le go betheng gore o swa ga go tlhokaetse Sophie mo happy. Sister re bua le sister ga se le samplela le ne monna ga go tlhoka ntse a ba re no I will make sure gore ha ke na ke laborar I will make sure gore go na kholetla tsenang e tla bolela mama for o swa ga go tlhokafetse o swa ga re le go tlhokafetse la bobedi mama o tlhokafala ka la bone a sa itse le for o swa ga go tlhokafetse Sophie mo happy. So la bone ge ka ke kry-a call from the hospital ba re mama o tlhokafetse ene re le lelapa re le bana ba gagwe re ne re le so sure for mama o tlo recover because the saturation ya gagwe it was o na le problem ya go hema sa heme sentle but performulo ya gagwe e ne se so bad for mama a ka be a le siko ene rona re le batho ba bantši re dumela for ha motho o mong a tlhokafala o phedisa o mong. So ene re ha re utlwa gore o swa ga go tlhokafetse ra re hey motlhomo o swa ga go tlo go phedisa mama really so positive for mama o tlo gotla ka the day ana admitiwa ke bolela ke pale ke founela sister wa ka ko Pretoria ke re pale sa mama wa admitiwa pale sa una la she was crying I feel gore ha ke mo bolelle nnete mama ha sa le ke re no mama o admitiwa ke o bua le ene ke mo ha phone a bua le palesa a re no nana ke a tla ke tlo go nna shapo ke a boa ke tlo go dula hela mo 3 days ke a boa. So mama o tsamaile hela yalo mama ha re kubaisa mama o na sna any sign ya gore o tlo go tsamaya but ge ntho e ke iphika pileng ka mama mo matsatsing ane papa ka ane a ana tlhokafala ka letsatsi la funeral ya ga papa ka mama ka ona le budutu mama ka mo a leng teng batho ba ba mo itseng ba ne ba itse gore motho o batho ba tshega mama ona sena di comma le di full stop ona tla tshegisa batho a dire mo a leng teng go ne go nna monate batho ba tshega mare mama ka letsatsi la funeral ya ga papa ka ona le budutu mama ona le budutu bo bong e sa le mama nna budutu ke sa itse gore na bothata ke eng mare ke nagana for mama ona nagana because nna itse gore na re ne re mo rata thatang re le close ya mo ge so ona nagana gore ha ka re bontsha gore o le yetong motho mo re tla mo diegisa a re ke batla gore ke tsamaye bana ba sa bone ba because mama o re thobetse ne re sa nagane for ke tlabe ke eme yana ke bua ka mama e setse e le mofu fela ke rata gore ke lebogela bophelo ba ga mama o re rutile thapelo mama o re rutile kereke mama o berekile mama o godisitse mama lerato la gagwe o nana le lerato le le senyegenyege mo go mang le mang go ne go sena motho o tsenang khateng ga ntlo ye mama a sa mo hitie a sa mo hidijo go ne go sena mama ene le motho wa maleba mama ene le matsale e le propriety e le ragadi e le dilo tsotlhe mo bathong ba bantsi ka itse gore a se gona hela bana ba gagwe ka polelapa le utlwileng botlhoko le batho ba ba phetseng le mama ba kileng ba tsumela mama ba utlwile botlhoko because bana ba itse lerato le ne mama nana le lone mama o nana le lerato mo go mang le mang bane ba itse gore ha ba tsena kha mama na sa kgesolle batho ke gopola one day
o tla ntshwarela program director ha ke tlo go bua mo ke bua tlare ka mama ne ha ke tlo go bua gape ha program e ya ko tlase ke gopola mama go na le moshimane o mong ka strateng se ke denap a mo sheba ke motho o ka reng o robala ko strateng mama o na kgona gore a tse denap ha mo sheba o robala ko strateng mama o na kgona go tsa denap a mo tsenye mo bateng a mo tlhapise a mo kute manala a mapese di khaitse di skono a ba dula mo a mo tshulele e tla ha ke tla mama ke re mama ha mane to tsenya denapa mo bateng o tlhapela mo go le nna ke le teng ha ke sina metsi ko ke dulang teng a re ngwana ka ene mama ha na batla go dira selo ona se dira ono sa mo eme ka pele mama was very unique mo baneng babo go no sna mo baneng ba ba tswetseng le bone ba 12 go no sna motho o na le lerato go re ona tshwana le mama o na ya extra mile for man le mang o na rata botlhe ke ne ke lwana le ene ke fila mama sometimes ya no batho ba ba rata ka di expenses aka ke gopola ke tsana site le ene re le babedi re itsanela site le ene ke re mama ka go itse wena grocery a pusha troller ke pusha troller ke re ka itse go grocery before be ke hele tla be hedile ene nna no ke tlo go tshwanela gore ke lata ya ka kolori paka ke tlo go ha because ka itse go mang le mang o tsena mo tla bontso mo direla Drexel na ibitsa Drexel o mo ha e tla re within a week o tla bo sena ke re ka desire ke tla ne go rutlisetse biki because ka itse go di tla be di hedile within a beke ene mama hana batla go dira selo na se di no se kitla mo botsa next the last ntate khuduka o bile mare motho o na rata kereke ya gagwe thata o na rata kereke ya gagwe thata mo matsatsing a gagwe a dilasi fara wa gona na sena transport ha sena transport go bo go tla mme mo ngwa kereke le go kolei go thikereke ha ina chelete service kolei batla go lo service wa mama mme wa kereke mo nga batla mo mama ka se san decided nna kereke ya ko Cape Sense ke lo go utlwa gore go thire kopanya matse go fo kolei ya ga fada e ko service ha ke tla ko Cape Sense ka ba mplela gore mama galanyane o itse wena o tla ntsha bokana bathong ke re batho mama kana go so ha ke na yone eo ke na le hela e ke tshwereng ke go ke tla bua ke tla tselletse ke re mama wena o rata go ndisaitela yana mara wena o se so disaitile gore ke tlo go ntsha chelete kwa le ha wa mplela le go mplela o tla itsa mo cheleteng ya ka ya pension o na le yalo mama o na sa butse mama ona company a le go kadima ha batla go dira selo a tsamaye a le go kadima chelete hana batla go dira selo a batla go berekela kereke ya gagwe mama o na tsa chelete ga ya dilase a sina yone ha motho a tla kokota ga ntlo motho a sina mama o na ya motho o the last cent ya gagwe a ba re nna ke tla bona a re ka ise morena modimo o tla mpha engwe mama o na le yalo ke rata gore batho ba phetseng le mama because mama ona na le lerato le le senyeganyege mama ona rata everybody batho ba phetseng le mama ke re le lena le sidisege batho ba ne ba itse lerato la ga mama daka ke re ha se family le utlwileng botlhoko le batho ba ne ba itse mama ba utlwile botlhoko me ke re le sidisegeng mo jaka le ne le tloaise ne ke bua maobane ke re jaja mo ha no tsena mo ine le motho wa maleba wo otlhe ha o tla ona le mathato lo tla mo create solution o no tlo tja khateng ga ntlo solution ene o e create mo mama ke re monyako onana ntlo enana e ntse butswi ha le batla go tla mo le fila gore le mogopotse le batla go dula ka stupung you are welcomed ne ke blela jaja ke re jaja ha le no la gago le opa no itse no tla mo tlo kgetla something o tsenya mo linong lino la gago la hola ke re ha le batla eng le tlane le discrete just fela the only thing ele skitla le kreya ke matsogo a gage le dikeletso tsa gage me ke re go ntlointse butse skela nagana forum mahadi ha sa le yo ragadi ha sa le yo matsale poprivity ha sa le yo so ha re sa tlhola re tlo go kgona go tlamo ke rata for le ntse le dintlo di butse ha letla letle ha le batla eng le tla skreamo ke le bogela bophelo ba ga mama me ke rata gore mo go yene la re thobetse fela morena modimo o teng ke rata fela
ke mo etsetse sakatuku e tho ke re mama re lebogela bophelo ga mama was my friend. Mama was my everything. Mama was my yonkinto. Ne ke sena mata ka ene le mama ne ke ya gotlhe le mama. So you can imagine kore ha ke tsebe ke feel gore bophelo ba ka bo doomed. Ha ke se gore na ke tlo go sala le mang, ke tlo go sala ke dira eng ha mama a ntshia. Ke ne ke mo kwatetse ke bua le ene maobane ke re mama why did you do this to me? Ke re why o sa prepare mama ha prepare. Ke re why o nsile mo le palapaleng ke be ke tlo go sala le mama because you are my whole o no le hope ya ka mapa o le ntho tsotlhe mo gonna ka gore ya lo tla leboga. Ere ke leboge mama tu ka mantswe ao mme ke tshepa gore e ne le ene sebui se senotlhela se se ne se na le karolo ya gore se ka bua nako e telele mme tseo tsotlhe tsa di buileng ke dinnete ga gona sa se sileng ko morago mare sa sileng ko morago o sile Polifila e ne ka ba mašoba na ipitsa Polifila a ke fumana le barse le teng ke ka ba po probate ya no mo re go bitsa mohaisane mme mokgwetsi mme ke le mokgwetsi ke ena tlo go bua I'm shattered. Ke go ba intshwarela. Ke sere make ke le utikuduga. Mari mo mosong ke go ple modimo. Modimo a mphe matla. Just to come and say to Ozukhutsho farewell. amen Tsamaya ka hisho oswaka. Har ile bogela lapa la go makhalanyane le bana ba Ozukhutsho. Ba nkutlitse botlhoko because they knew the bond that I had with their mother. Gore ba nkope gore ke tlo go bua. Ba itse gore they know my weakness gore go yang. The way Ozukhutsho e tleng ka mogela ka teng. Ha re checka mo botikhulo ga ke ne tu buile taba gore se ka ra buena kwetele. Mara motho o robetseng mo. Ona wa emisa 5 hours mo strategy. E ka re program ya ga ke be start ka 5 o'clock so that we can talk about this woman who's lying here. Ke ema mo program e ere puo ka mo agisana. A ke magisane go Ozukhutsho. I'm representing the baagisane ba Ozukhutsho. Baagisane ba fenyane. If you know se ka mabaka botshelo bo se tswe phela mo go bone ne ke ka ba kopa bo jaja bo natu bo se oskuksana bo ule to come and battle as a guard of honor because more utamisa sunat le bo tikuka for Ozukhutsho
ha ke re we are shattered ha re tlo go bona go tele Pinky buile almost lo tsene ke batla go di bua ka Zikhutshwa setse ke batla gore hela batho ba fenyang ba nrumile ba re ke re mo go lena femina kwa makhalanyane Phephi re na le lena mo le leng teng le itse the pain e re na le yone ka mama lena le rato le Pinky a buileng ka le Pinky has said everything e ke letse ke e bala bosigo ke tlo buang ka Zikhutshwa because ke serema ke o na bua ka le rato o Zikhutshwa na le lerato lerato la ga o Zikhutshwa ne kana lerato le abnormal le bana ba gage le bone ne ke ba bolele ke mama lena wa ntena o ntenela le o tsana le mana sa tshwana la gore a tsene teng o mothibe o Zikhutshwa se ka ba ya go ba o Zikhutshwa o tla ba aya mme o ine le motho o robetse mo inile senatla mo go rona ka strateng sa fenyang a re jara a heletsa a tla le mo baneng ba rona lerato le tlhaletsenya le mo baneng ba rona bana ba rona o Zikhutshwa o ema hela mo ntle bana ba rona ba mitsi mama Dikhutshwa ba mitsa mahadi le ngwana yana o monyenyana a re mahadi o Zikhutshwa o ema hela mo ba kgoeletsa ngwana o tla a taboga ke lerato le Zikhutshwa nana le lone bophelo bo Zikhutshwa a phetse le bone ka moteng ga selo se Pinky se buile mo ga bakhalanyane o Zikhutshwa o na tsabang ha tsama a ba re mama go la ditiro ba re mama kele dira se le se ratang ko tlung ene ne re se dira se re se ratang mo tlung ha re sheba dilo tsa go Zikhutshwa tse di berekang dikotlolo tsa go Dikhutshwa di makhasa ke rona ka fenyang ka mokgwa ke di berekisitseng ka teng re le bogala boselo ba gago o Zikhutshwa ge bile bogala kore mabane a ba stray gore ke tla bua eng ka o Zikhutshwa yeo e buileng ya ga denap ke ne ke tlo go bua kaene gore o Zikhutshwa na sela bana ko strateng a ba ba tsenya kgateng ga ntlo ga gage a tlhapisa a hana ka dijo bana ba rona ne ha rena le mathata ko matlong a bone I'll tell you a joke ha rena le mathata ko malapeng a bone bana ba tla mo go dithu I remember my son a etsa go nna le ngwana ke kwatile o tlile mo go Zikhutshwa la go tsa mo go bua le nna ka ha ba tlo go amogela that was the type of woman that we had and she never came to me tlampela for naka bogolo na tabogene re nile le ditiro hela lotle mo hela di strata sa ha batla strata se tsutleng botlhoko le tle mo strata sa fenya go tloga ka June re ba se se no we are crying ra la ke le tedi re tlhagela ka mo strata sa fenyang so mo gane o Zikhutshwa ke robala ka go show swaka ra bala ka go Zikhutshwa go se ka ra bua thata ke ne ke bua ke re ha ke bua mana ba go Zikhutshwa I'm not going to give you verses because mine didn't do tapel. Mine didn't do tapel. I was crying. Palisa no when I couldn't play the verse mobile. Pankai. So how do you be able to like it for another? How no bata mu Katoliki? How bata mu Katoliki? Let's try to play the pina ma Katoliki. Mine ni mu Katoliki. Ene mu Katoliki. How hate a mole di aparo tsaba sa sebele di testimony jate. And as na se aba go kopa sepe fela totla pitsa tsaba ba sebeletse. Mme ne le motho otlhe re latlhegetse rona batho ba fenyang tsama ka kagito o Zikhutshwa ha ne ke shebile mabane a kira ne go kwaliwa ke di status di eng I've seen something in the book Psalm 23 but I'm not going to talk about bua ka Psalm 23 mo go yone ke tsile dilo tse pedi hela ke tlo bua le lena family hela yotlhe batho ba kwala ke matsatsi ya ba bala the meaning of each word ya Psalm 23 ke tsile tse pedi ya gore the Lord is my shepherd yone like ke tsile ya bobedi I'll fear no evil. How I tell you what's the meaning of the Lord is my shepherd, but it's a relationship. Yes. The relationship with God. By having a relationship with God, I'll fear no evil because the God is going to protect you. We do not only protect our neighborhood. O Zikhutshwa, robala ka kagisho. May your soul, kore ha ke robala, may your soul rest in peace. Re bua ka eternal. A ke matsatsi re bua se kwa sa bo eternal. Re bua ka there's a statement everyone got B and D. B is birth, D is D. How has that work eternal? But you don't know what's the meaning of that word. E, which is eternal. Between B and D, there is a C. If was apparently Christ, but it's about eternal life. I'm not talking about Leon. Only Leon knows the Zikhutshwa. Talking about Leon because Zikhutshwa people will feel about Christ. Zikhutshwa, Mama Sophie, that I'm happy. Le ba halele di ba faletseng di phumole ka khozo ka mo hawo modimo o Zikhutshwa mahadi Mama Sophie date mo happy ha moya wa lena phumole ka khozo ke leboga o loka o yense
entse dintho tse kgo ntate ke mang ya kawe o tshwanetswe ke thori. Paulos phutehong ya Bafilipi chapter 4 verse 11. Bible ya Sesotho e re ke ithutile go kgolwa dinthong tsohle ha o ya o e bala. But ha o ya o e bala Bible ya Senyesemane e re I have learned to be satisfied. Ke ithutile ho kgotsofalla maemo ohle a ke banka hatla ka hare ho ona. E ka ba maemo a tlala a lokile, e ka ba maemo a kgora a lokile, e ka ba maemo a ho ba le eng a lokile, le ho hloka a lokile. Ha ketella verse 13 a ba re nka etsa tsohle ka Kriste ya mphang matla. Etsang jwalo bahaisane ba fenyane le lelapa la Dikhutjo. Ithuteng ho kgotsofala. Ke se Modimo a le file sona, ne sekotlolo se setle ha se jele. Na le nako e se tla tlohang ho lona le sa hlola le jela ho sona. Re tlo bitsa jwale sebui se latelang Mme Matang ha atle. Ba Yesu nna ke tswile nako a kereke. Ha ona e nngwe hape. O andihluta into endithandayo susa konke ukukroka mayeze kitando yakho. Yo. Go bana ba ka Dikhutjho. Lelapa la ga Makgalanyana. Ke 8 months. Ha ke ne ke latlhegetswe ke molekane wa me. Ka nako tseo ma box ya bona ana sa eme yana, ana sa tsene ka jareteng. Dikhutjho ke ena na mogela molekane wa me ha tsena ba moshare ba tshetsha ka ene ba mo isa a itlharapela. Dikhutjho ha ke molatolela batho ba Cairo. Intsele o he ole o tshegisang ona bua sele le sele ka re ke ene o ba utlwile botlhoko mahede dale ba re balla le rona balla le bana ba ga Dikhutjho. Ditaba tse Nthabiseng a di buileng ka mme wa gagwe ke dialo ha gona mo re tsenya mo re etsang o re go gokotsa. Nthabiseng ene le mokgotsi wa ga mme wa gagwe ene le dilo tjole 2 months back ke kopane le bona ko Twin City ka re dikelemeng ke nyena le tlo go hella mo bana le di-plans ne ba re diretse jone le Dikhutjho le moradi wa ka re ba kopa gore Ethele a re Nthabiseng a re direng plan re ntshe batho ba babedi ka matsatsi a Khutjho ba rompere go ba thabisa ke phetse le Dikhutjho ha 10 70 years ke ne ke bua ya ka tsala ke ba bolella ke re nna le Dikhutjho ha ra kopana ko thabeneng ha ra kopana ko Spotong na le Dikhutjho re kopane ko BSI ene re ha go 12 o'clock ka jara ya kgauga ka December ne re kgaolela jara ko BSI ko dancing ha ra kopanela ko thabeneng. Dikhutjho gona le difference between mosadi le mme. Dikhutjho ene le mme wa bana ba ene le mme ona itshwara ka bogale. Dikhutjho go godisitse mo lelapeng la ga Makgalanyane. Ke latlhegetswe ba gaetsho ke latlhegetswe ha ke itse gore ha ke bua ka Dikhutjho ke tla reng ke latlhegetswe ka Dikhutjho ene le dilo tsotlhe mo go nna Dikhutjho ene re ha dutse kwa dutseng teng ke tla utlwela tsena friend o kae ke a ba re ke na le di-fresh flower for wena ke go betsetse pedi ke kopa o tlo go di lata o na le transport ona ne ke tla ampiletsa di-fresh flower gore ke tlo go di lata ke Dikhutjho ona a na le lerato le le kgapatsegang. Mampoi Nthabiseng Mamohau Bubu
Pinky la itse se mama a le rutileng sone. Mama o le rutile kereke ha le ruta thabene ha le ruta eng ha le na go tla go tsaya mekgwa e dikhutso a sa le rutang ka yone dikhutso godisitse le kile la bona mme wa Sennatla a godisa bana a ba bantsha ka masire ka teng ka ntlo ya bona single parent dikhutso go sena ntate o ntsa mo bo bana ela botlhe ba bana ba misa makgadi mafa la itse for re go tsaya le makgadi ne re sukudisa ka go sukudisa ga rona re dira tsa rona le dikhutso mare tse di mo tseleng gompieno modimo o tlositse dikhutso mo pele ha ke sana tsala Nthabiseng a kere ke nnao mama ga o ne le tsala ya gago ene le bana ke ba itse o tsala ya ga mama gago a kere mama di bolele wa itse kwa dulante ke kopa o ntire tsala o ntsenye mo sebakeng sa ga dikhutso batho ba fenyang ke a le leboga ka tshegetso ya nyena mo go dikhutso ha ke re yalo ke a leboga amen 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 bomme le bontate nako ke 22:10 ka 10 o'clock mmisa wa qala a ke na boikgethelo di buitse tlo bua mona di ngata haholo di buitse buileng di dinyane mme ke tlo kopa ene re bua ka Sennatla mona tshwanetse be re na le nako re iketle o sena mo re tatetseng teng empa a rena boikgethelo tshwanetse re etse ka moo re tshwanetse re etse ka teng ho tloha mona jwale se bui se seng se seng se se buang mo ke 2 minutes se bui se seng le se seng ha o ya pele ka puo ke a bina or ke bolela ela DJ mo le ra etse ke se pa rutlwane re tlo bitsa jwale Matebesi Mosala a se bliwa heso nna ntho e nkakang ke kereke nna mohlang ke robalang ga ona se se tla buang le tla bua ka 70 years ya ka ke etsa 70 years motswalle ya ka tlo bua le mohaisane a bua a se bli baswadile le kgatse ya ka le se di sa o isaliena liena je o bitso le rate ha go phuthego ya modimo e rategang ke le dumedisa lotlhe mo leineng la morena wa rona Jesu Kriste amen ke batla go bua mme ke tle ke tsene nako e telele yana ke tla kgaola fela jaaka nako e setse e re tlogetse se segolo mo go nna ke re Matebesi o kwadile e le malome mme a se malome ke ngwana wa malome bo malome ha ba sa leo le nna Matebesi ke setse ke le monosi fela o nka emela malome go siame jaanong ke ne ke batlela gore ke re ha ke simolola mo lešong la ga dikhutso ke leina le legolo gagolo yang go ga Mosala ke mma o belegeng bontata a rona ka go fapafapana mme a newa lebitso le la dikhutso jaanong ga re bua ka dikhutso re bua ka Mothapo gongwe go builwe ka Motlwang ke rakgadi Makgalanyane ke ene ke itse leina la gage e le Motlwang jaanong fela ka bokhutsanyane ke re ka yane ke sa boithata ka ga ba Mosala ke sekametse ka go Makgalanyane mme nna ke le Mosala ke tlhaga ka dintlha tse pedi dikhutso fa le yana o ntse a tshwana le nna mo tumelong go nna ha e le mogolo mo kerekeng le nna ke mogolo mo kerekeng e ne le nna fela mo baneng ba ba 9 number 5 o mo magareng o setseng o kileng ka tsaya
piletso ya go nna mogolo wa kereke mme ne le ka tlheng ya moruti o na re ruta le kwa sekolong mme go itlhela le mo letsatsing la gompieno se ke tshwareletse jalo la bophelo bo gana gone ke tle ke re ke modimo a itseng gore o tla ntlosa leng mme jaanong mo go dikhutso ke re tiro yana a e dira thata mo lefokong la modimo ke mo gopola thata sentle ga na a re bolokang tate mohlomi ne le mogolo mo kerekeng ya rona mme e ne e le ene o na tshwere le ba bangwe jaanong mohlomi o na dula opposite le mo ke dulang teng mme jaanong tiro ye ya ga dikhutso le ba bangwe e ne e le gore ga a tlile mo a itumelela gore ebile ke mo pele ga ntlong ya mo lesole leng teng e ne e le motho o na rata sentle gore la dithapelo di tswa a boe a re ke sa ile go gata mabala khasi motswala jaaka ke le motswala wa gage sentlentle mme jaanong se se ne se supa gore ke motho o inetseng mo moreneng o kopane le motho o mongwe o inetseng mo moreneng jaanong ke batla gore ka bokhutshwane ke re ke seke ka ba ka ya kgakala ke boloke seo ba lelapa ba mpeileng mo go sone go ema mo lebakeng la ga malome mme ke re mo go bana ba bo ba setseng gagolo yang thiba kgwadi a le kwa sepetlele mampoi a le ka kwana ke ne ke re e ne e le lelapa mo dikhutso o na re seile ya ka kare ke ene mme wa lelapa mme thiba kgwadi a le ka ga morago ka le jaaka ntate o na kile a mpitsa a batla gore ke tle mo gae ke tle go tlhalosa gore ga ke gana go tlhapisa ke eng ke re a se nna ke ka mafoko ao modimo a nthumileng one jaanong ka mantswe a makhutshwane a e re ke leboge ke re ba ba setseng a morena a nne le bone mme rona re re robala ka kagiso dikhutso re atla le rona koo amen amen e re ke leboge ntate Matebesi la bona re fara o setsa le teng and a ke batla o tlaila ke ya re ke bagaetso ye yone a ke na o e dira phoso re tla stopa mo re stopang teng nako ye anong re biletsa ho makgapela ayo watla alright ke tla biletsa he o morena ba fa makgalanyane morena ba fa makgalanyane ra tsamelenda Khotsong bo mme le bontate ya tata ya mama na bua ke magana mafa makgalanyane ke sego sa dibingwana mogashane sego sa kena metseng sego sa go kotela baimana maebana phasana metseng ya ba mehola dithabeng ke kgethedi entle se kgetha dibaka makgalanyane se kgethe bana ke ba ntatao tate makgalanyane bua le shaba sena ke sa gago Khotsong tšhaba se kgabane phutheo ka kakaretso ke bohloko bitsong la hore lapa le ke lapa le solang morwane o kekebe wa re morena makgalanyane o be mpha metsotso e mebedi re kgweding ya Basotho ka kakaretso e le bitsang hore ke Heritage Day ke na le matla ho bua ho feta mang kapa mang hobane ke tswetswe ka borena ha ke a tswala boreneng ke tswetswe ka borena le ha o le jwalo ke re ho ba kwena robalang ka ntho madi a tsholohe ke a leboa ho leboa nna morena makgalanyane ke mamelwa ke marena a ona re morena ka se mmamele ke phela le marena ke a leboa morena makgalanyane yaanong ye nako ke nako ye re tla biletsang ho mokhutle sekgopa miss mokhutle sekgopa kwena wena o mokhutle ne ke rata ho dumedisa phutheo yohle le bohle ba heso ba ha makgalanyane ba kwena re lahlehetswe rakgadi ke wa rona kaofela bana beso ba kwena rakgadi wa bona nkgono wa bona o sile empa ke ke ra mo lebala ba go sile ka thapelo o re sile ka hlompho a o sile ka lerato
bohle ka malapa ohle a 12 ho tloha ka la Kutumane la Morwane bohle mo osisi ba haragadi sofe ba di makatša ba maltsatsi rakgadi ke ne le mna bona kaofela ho no sena ya sa mokgeseng pinki o sa buile tsohle ke rata go farewell rakgadi. You serve the Lord with all of your heart. May you receive glory in heaven. And that crown belongs to you, my mother. It belongs to you and will carry on spreading the gospel of Jesus Christ. We are who we are because you taught us to be who we have to be. Rakgadi farewell. O tla dula ntse o na le rona ka dinako tsohle. Re ba kwena le bohle ba haisane. Re lahlehetswe. Empa o sile letheba la lerato, letheba la hlompho, le kutlwano, le go amogelana re le batho. Go sa nyatse fore o rutegile kapa o ko tlase. Rakgadi o na itse fore pelo ya motho ke pelo ya motho. A go ska ba nyatsa le ngwana wa 2 years. Go bana ngwana wa 2 years a ka go etsetsa semaka. Rakgadi farewell mama rona. Farewell nkgono. O tla dula o na le rona ka dinako tse tla tseba. Because the spirit is very powerful than the flesh. The flesh is resting now, but the spirit lives within us. Farewell, Rakgadi. Amen. Ke tla leka go nna mokhutswane Obuti Kuduga. God is good all the time. God is good. Mama waka ke nna Palesa ka itse ba bang ha ba nkitse mare mama na sa kgone go stopa everywhere where she goes. A bua ka ngwana wa ka wa ko Pretoria. Ke khale ke tsamaile mo gae from 2004. Obuti Kuduga o tla ntshwarela, but most of the time mama ka ha fihla ko gaka before anything else, regardless gore nka mothabela ga kae, ha kena ka teng ga motse wa ka o ne a re bophelo ke wena fela batho aba e santse e le jwalo. Obuti Kuduga ga santse ke botsa makamohelo gobane mama a sa prepare. Mama ha ke bua lene mo founung ke lwantsha makamohelo a re bina o na mpitsa tse tsotlhetse a re mama nana ke atla after 3 days. E re le before Obuti Kuduga le fada ha mama before a tlo go tsamaya ke founela makamohelo go thi mama wa kula. Bosigong ba teng ba Mantaga Obuti Kuduga ha ke lora ke bona diaparo batho ba pere seaparo sa ga mama sa kereke ne ke sa kgone go utlwisisa gobane Obuti Kuduga e re hantse ke shebile gore ke batla go bona gore na ke funeral kapa eng. Ha ke bolela makamohelo ke re makamohelo Father Sidiane o na apere seaparo se se purple black a tsaile baby la ko kerekeng a ntumedisa ke modumedisa ene ke a leboga gore morena modimo o ke mo servang ke ene a preparileng before ke nagana gore mama ke ene a preparang. E re gone letsatsi leo ga ke bula Bible ya ka modimo wa ka Kriste a re I know the plans that I have for you. Ke tla dula ke itshwareletse ka tsona tseo. Mama ka relationship ya ka le ene ne le ka mokgomong, but it was mostly based on God relationship. Ene ke a tseba gore modimo wa ka o tla ba le rona ka metlha. As much as I'm so hurt ke mama, but mama me farewell ungatile and ha ke khopole ke tla kry any love eno ngata ka yone. You believed in me so much mama, and I'm always gonna make you proud mama waka. Go well mama, let your spirit modimo waka we amogele gobane go santse go le jwalo mama ka o ile right in heaven. She's one of those people ha fitla modimo a itemogene welcome my servant gobane mama o sebeletse lefatshele ke a leboga. Ka leboga Palesa ke motsotso wa ka wa dilase o
ke biletsa ditloholong tsa hae kaofela ditlekwane kaofela kamohelo lehlohonolo Thabo Kabelo mahlohonolo Mpho re lebohile ha ba tlemo go tlo bua o monosi hela ba ba buile hela botle ba dire gout Dumelang ke kamohelo na ka lebitso ke tlo bua sekgowa, so I hope that neighbor you'll ask your neighbor for how translated 2 minutes 2 minutes for me is not enough, but I'll try my best. Okay, by the grace of God, Nastolo Saramahad, I took God very serious at a very young age, where life was full of temptations. I think in the Bible metric. And I got to understand Mahadi more than I ever will. Mahadi ni le motho a rapelang tlamile re je ka hela a ba tsaya di 3 hours ho rapela batho ba ipotsa mare mme o mara itse go rapela mara wa gala e mara ka ena. But now I begin to understand why she took so long, because when addressing God you have to enter into another spirit. You don't just speak to God. But that's another topic. Let me go fela go bala ela verse la ka speed hela. There's a verse that I want to talk about. I want to mention 2 things. When she passed on, when she was admitted, I lost my father, I can't lose my mother. You know, it's fine, I'll talk to God. I went in prayer, I talked to God, I said, Father, you can't take her. You can't take her, not now. There are too many people that she loves. You can't take her, not now. It's not, please add more days to her. And then I heard the news for no, she's gone. I was angry at God. I couldn't believe, Father, I came to you. I came to you. Why would you do me like this? I was very upset with God. I couldn't even, I didn't want to worship. I didn't want to pray. I didn't want to do anything. And then he said, son, remember last year when she was sick, she was crying. You prayed and I gave her more days. He said, son, at the peak of the coronavirus, she never passed. He said, son, remember, I want to address the anger that's in every one of your heart. I want to address that anger, that frustration, that why God. I want to address it with this verse. Jesus, before crucifixion, there's a verse, he says, Father, he said, if your will, take this cup of suffering away from me. Not my will, however, but your will. And an angel from heaven came in great, it gave Jesus strength. That angel from heaven, it came and it gave Jesus strength. And Jesus was able to pray until his sweat was blood. My point is, Sunday, I prayed. I said, Father, I am angry at you. I need you to give me strength. I understand that she's in heaven, but my heart is saying, no. This is too much. I couldn't pray. I couldn't worship because my heart was so broken. He said, son, I will give you the angel of strength. He will heal you. The angel of strength will be there because your understanding is great, but your heart, it's love. I understand. It's love. When you lose someone you love, it's difficult to accept. Even though she's in heaven, it's difficult to understand. It is only by the grace of God that understanding will come, that he will heal your heart. So I'm here to say to all of you today, Mama, the angel of strength is with you. Whoever who loved her, the angel of strength is with you all. God is still faithful. Listen, I know it's hard to understand that today we must celebrate her, because think about it like this. Imagine if God appeared on her deathbed. God appeared and said, my servant, come, I'm taking you. You think she will say, I have people on earth? No. She saw her sisters, her mother, she saw everybody she loved. She says, hey, I'm coming. I'm going with those people. Imagine that. Do you think Mahadi, such a loyal servant of God, will reject when God says, my servant, I am taking you today? I want you to understand the perfect will of God. It is not by your human mind you will understand this. No, but it's by God's Spirit that you will understand this. It is by God's timing and by Spirit. In the name of Jesus, thank you everybody. Thank you. Yanuna program ya ka hella mo ba khaetso. All right. Ireng ge re atametse mokgwenyana wa Kgarakgadi a tlo go bua. Re atametsa mokgwenyana wa Kgarakgadi a tlo go bua. Ke man ntate mama Joren.
Ntate Mamatu ha tle. Ke a leboha motsamaisi wa mosebetsi, ke dumedise Phuthego yohle e teng kwano. Ke ema mona ka pelo e boima haholo. For the past 7 days or so, I've never been myself. I don't know how long it will take, because sena se re kopantseng mona, I've never been hurt like this. Meo ya robetseng mo, if I remember well, for the past 23 years, when I started, coming to this house, ntlo ene se ke. Yes. Le ka more e kile ka fihlela ka ho yona a robatsa ka teng le motswalle wa ka, ke sa e hopola hantle. O lang amohela tsatsi la pele jwalo ka ngwana lapeng lena. I have never le ka mohla considered myself as a so-called mokgwenyana in this house. I've always been treated like the eldest son or the youngest whatever, but e mong wa bara ba hae lapeng lena. Ke ka hoo ke sithabetse maikutlo, ke utlwile mohloko, empa ke lebohela lerato leo la mphileng lona, tlhompho ya mphileng yona, tsohle tsa mphileng tsona. Ene ka re Modimo a tseba ha ne ke qetela kopana le yena, like mofumana ka buile hore ke ka lefu la matjhopo. Ke ile ka mo tlisa mo lapeng mo, ka mo siya mola, but I could see hore definitely she's not well. And during the week I came to see her again. Yeah, it was tough. Thank you. All right. Ke a leboga re Mamatu. Ba heso a ke na boikgethelo, ke neya kereke e etse mosebetsi wa yona ka motho wa yona. Nna ke a tloga jwalo ka ne ke etelletse programe ko pele, ke nela kerekeng fara ke lebogela mohau o bileng lona friend. Thank you, Dad. Oh
Ha re ka le sehlabelo sena se halellang bakeng la mme Lydia ka lebitso la ntate le la mora le la moya o halellang. Mohau wa morena wa rona Jesu Kriste lerato la modimo le bophelo mo halellang di ke di be le lona bohle. Bana beso ba ratang tsatsing lena la kajeno re kopane hammoho moketeng ona o ka ona e le mokete o moholo o ka mehla yohle ke kereke ona farewell yeo ka yona e leng ya rona mme ke hlalose ke re farewell ka mehla yohle ha so re ke ka tsela yeo ka yona re ratang re tsamaye ka teng e monate ho ba bang empa e bohloko ho ba bang e monate today hobane mme jwale le hodimo le thabile empa e bohloko ho rona bao ka bona ba setseng lefatsheng lena. Jwale bana beso ka sehlabelo sena se halellang re rapella mme wa rona hore modimo a ke a mo tshwarele dibe tsohle tseo ka tsona a di entseng ha santsa le lefatsheng hore a tla bone mmuso wa lehodimo a tle a fete ka pele purgatoring. Jwale le rona re a tseba re ba etsa dibe re sitelwa morena modimo re sitelwa ba bangata tseleng ena yeo ka yona e leng ya lehodimo. Jwale ha re ke kene sehlabelong sena se halellang ka ho sobela dibe tsa rona ka boikokobetso. Ha re rapeleng hammoho re re ke ipolela ho modimo ya matla ohle le ho lona bana beso hobane ke sitilwe haholo ka mehopolo ka dipolelo le ka diketso le ka ho se phethe tshwanelo ya ka ke molato wa ka ke molato wa ka ke molato wa ka o moholo ka baka lena ke kopa Maria Mofereko Manyeloi le bahalaledi bohle le lona bana beso hore le nthapelle ho morena modimo wa rona modimo ya matla ohle a ke re hauhele a re tshwarele dibe tsa rona mme a re fihlise bophelong bo sa feleng. Morena o re hauhele Kriste o re hauhele Morena o re hauhele ha re rapeleng. Morena modimo wa rona ke wena fela ya tsebang ho hauhela lo tshwarela ka mehla re rapella ho wena ngwana wa hao mme Lydia mona lefatsheng o na dumela ho wena mme o na o tshepa a kwetse hore a iswe hae paradising mme a rue dithabo tse sa feleng tsa lehodimo. Ro kopa jwalo ka morena wa rona Jesu Kriste mora wa hao ya phela mme a buisang le wena bongwe le moya halellang e le modimo ka mehla le mehla. Ha re dula mfatshe go mameleng lentswe la modimo. Ho balwa bukeng ya bohlale kgaolo ke ya boraro temana ke ya pele ho isa ho ya borobong aba amohela jwalo ka sehlabelo sa setjheso moya wa ba lokileng o matsohong a modimo mme ha ho tlhokofatso e ka ba amang mahlong a mawatla e ne ka ba shwele ho tswa ha bona lefatsheng e ne ka ke bomadimabe le ho tloha ha bona hara rona e ne ka kitimelo athe bona ba kgotsong le ha tjhebong ya batho e ka ba fumane kotlo bana le tshepo e tileng ya ho seshwe ka ho mamella kotlo e fokolang
ba tla fumana lehlohonolo le leholo, hobane Modimo o ba nontshe mme o fumana ba mo tshwanela. A ba tseka jwalo ka kgauta seboping, a ba amohela jwalo ka sehlabelo sa setjheso. Mohla a ba etelang, ba tla phatsima seka ditlhase di aparetse dithaka, ba tla ahlola ditjhaba, ba rene hodima merabe. Morena yena o tla ba busa ka mehla. Ba mo tshepileng ba tla utlwisisa nnete, ba ileng ba tshepahala ho yena ba kgomarele ho yena ka lerato, hobane mohau le lereko ke tsa bakgethuwa ba hae. Ke leo lentswe la Morena. Pesaleme Sephethwana, Morena ke lesedi la ka le pholoho ya ka. Morena ke lesedi la ka le pholoho ya ka. Morena ke lesedi la ka le pholoho ya ka. Nka tshaba mang? Morena ke tshireletso ya bophelo ba ka. Nka tshoswa ke mang? Na ke lesedi la ka le pholoho ya ka. Seo fela ke se kopang ho Morena, seo ke se labalabelang, ke ho dula tlung ya Morena matsatsi ohle a bophelo ba ka, hore ke tle ke bohe botle ba Morena, mme ke mmatle tempeleng e hallang ya hae. Sephethwana, Morena ke lesedi la ka le pholoho ya ka. Mamela lentswe la ka, Morena, ha ke hweletsa ho wena. Nkgauhele mme o nkarabe. Ke batla sefahleho sa hao Morena, o se ke wa mpatela sona. Sephethwana, Morena ke lesedi la ka le pholoho ya ka. Ke kgolwa ruri hore ke tla bona molemo wa Morena lefatsheng la ba phelang. Tshepa Morena, o tshware o tiye, beta pelo, o tshepe Morena. Sephethwana, Morena ke lesedi la ka le pholoho ya ka. Mme nakong ya hona jwale e tla ba aleluya pele ho efankgedi, mme re tla kopa bohle ba eme ntle le lelapa. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Thato ya ntate ke hore ke seke ka lahla le ya mong wa bao a nnehileng bona, ke mpe ke ba tsose ka letsatsi la bofelo, ho rialo Morena. Thato ya ntate ke hore ke seke ka lahla le ya mong wa bao a nnehileng bona, ke mpe ke ba tsose ka letsatsi la bofelo, ho rialo Morena. Thato ya ntate ke hore ke seke ka lahla le ya mong wa bao a nnehileng bona, empe ke ba tsose ka letsatsi la bofelo, ho rialo Morena. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Morena a ke abile lona. Ho balwa evangeleng e halellang e ngotsweng ke Matheo. Matheo kgaolo ke a bohlano ho tloha ka temana ya pele ho fela ka 12. Ka nako eo ha Jesu a bona matshwele, a nyolohela thabeng, a dula fatshe, mme barutwa ba hae ba tla ho yena. Yaba o a hlamisa molomo wa baruta o re, ho lehlohonolo ba nang le moya wa bofumanehi, hobane mmuso wa mahodimo ke wa bona. Ho lehlohonolo ba mahlomoleng, hobane ba tla tshediswa. Ho lehlohonolo ba bonolo, hobane lefatshe e tla ba lefa la bona. Ho lehlohonolo ba lapetseng, mme ba nyoretsweng ho loka, hobane ba tla kgotsofatswa. Ho lehlohonolo ba mohau, hobane ba tla hauhelwa. Ho lehlohonolo ba pelo di hlwekileng, hobane ba tla bona Modimo.
ho lehlohonolo ba bopang kgotso, hobane ba tla bitswa bana ba Modimo. Ho lehlohonolo ba hlorisetswang ho loka, hobane mmuso wa mahodimo ke wa bona. Ho lehlohonolo lona ha le hlapaolwa, le hloriswa, le etselletswa ka mekgwa yohle ka baka laka. Thabang le nyakalle, hobane moputso wa lona o tla ba moholo mahodimong. Etswe baprofeta ba bileng teng pele ho lona ba ile ba hlorisa jwalo. Efangeli ya Morena. How do they pass? Bana beso ba ratang tsatsing lena la kajeno, jwalo ka ha ke se ke boletse hore ke farewell tsatsing lena la kajeno. Yes, e bohloko farewell ena, empa a ke re boneng lehodimo jwale le ya re tsheha jwale, hobane lona ke lona leo ka lona le seng le nnatefetswe. Ke farewell ho rona re bao ka bona re leng ba bohloko today, empa lehodimo lona ke lona le nyakalletseng, ke lona leo ka lona today re reng tlholo ke a lehodimo. Ho bolelang hore ke nako yane eo ka yona le rona tsatsing lena la kajeno re ke re kgutlele Morena Modimo hore tlholo ya rona e be eo ka yona e leng ya lehodimo, e seng tlholo ya lefatshe lena. Yes, o tla wina lefatsheng lena, empa o kekebe wa ba wina lehodimo. Jesu Kriste ke ka hona reng ho thusa eng ho motho eo ka yena a nka lefatshe lena kaofela, empa ba hlolwa ke mmuso wa lehodimo na. Bulang di-CV tsa lona jwale, Morena wa thaotha. E mong le e mong tsatsing la kajeno ha bula CV ya hae, a bona hore na wa qualifya hore a ka fumana mmuso wa lehodimo. Jesu Kriste ke yena wa thaotha today. Ore ho lehlohonolo ba fumanehi moyeng, hobane mmuso wa mahodimo kwa bona. Ha re bua ka ba fumanehi, ha re bue ka ba futsana, empa mofumanehi ke motho yeo ka yena a nang le letho, a nang le hohong, empa lethong lena la hae a ba batla hore moya wa hae e be wona o ka ona o ka ruang. Motho ya ruileng, empa yeo ka yena a labalabelang hore moya wa hae le ona o ruwe. Ha re bue ka mafutsana boemong bona. Jwale bula hape CV ya hao, ana o mo fumanehi na. Ho bolelang hore na re bua ka lona barui, wena ya nang le letho, na o shera seo ka sona o nang le sona le ba bang na. Ha o etsa jwalo, o etsa hore moya wa hao o ko fumane kgotso, o ba morui boemong bono. Empa ba bang ba rona, mohlomong you don't even qualify boemong bona, hobane o ntso batla maruo day and night. Empa ha o shere maruo a hao le bana ba hao le bao ka bona ba leng haufinyane le wena. Ho bolelang hore tshwaya sekere CV ya hao, you don't qualify for now mmusong wa lehodimo. Ore ho lehlohonolo ba mahlomoleng, hobane ba tla tshediswa. Ba bang ba rona re bao ka bona re labalabelang ho tshediswa, empa re sa tshedisi ba bang. Re bao ka bona re batlang hore bohle ba lle le wena, empa wena ha o lle le bana beno. Tshwaya CV ya hao, ho bolelang hore you don't qualify le wena. Sheba mmuso mahodimo hona jwale, haebe o rata ho tshediswa empa o sa tshedisi ba bang, hlaba sekere mono, you don't qualify. Wa bua Jesu Kriste, ore ho lehlohonolo ba bonolo, hobane lefatshe e tla ba lefa la bona. Batho bao ka bana reng ke di-stupid,
batho bao ka mehla yohle ba amohelang ba nang le pelo tseo ka tsona e leng tse ntle re be re nka advantage ka bona batho ba jwalo gona go ena le gore ge nna re se sena re hodise sena ha re se etse jwalo empa re nka advantage ka batho ba pelo di bonolo that's why le hona jwale tena ha o sa bona gore ke mmao motho enwa ha o sa bona gore ke ntata motho enwa gobane a le pelo e bonolo gobane wena o so batla o ruteile jwale o ka moroma wa motontontsholla wa mo isa up and down because o na le tšhelete o nka advantage ka bao ka bona ba leng pelo di bonolo tshwaya sekere seveng ya hao you don't qualify bakeng la mmuso wa lehodimo ore ho lehlohonolo ba mohau hobane ba tla hauhelwa ke ba bakae ba itseng o ke ba tshwarela lo ba tshwarela wena o itse o ka ba ya lebitleng ha ele mo tshwarela o ke ba mo tshwarela ke ba bakae ba o ka bona tsatsing lena la kajeno o ba direng ka pelo na o lebelletse mohau o morena modimo empa wena o sitwa ho ka hauhela ba bang hela CV ya hao ha e ka ke dikeretse ho ya tlase ho bolelang hore today ha e ba ke dikeretse ngata jwalo tsamaya lo rectify di mistakes tsa hao tsamaya lo lokafatsa metsamao yeo ka yona e leng ya hao se ka labalabela hore o hauhelwe o tshwarelwe empa wena o bo sita o ka tshwarela ba bang tshwaya sekere you don't qualify empa tsatsing la kajeno o khutela morao banang bane beno bane bao ka bona sa ba tshwarela bao ka bona e leng kgale e sebile le dilemo today empa ntse se ka ba tshwarela empa o lakatsa mohau ho mogana modimo tshaya sekere mme abuti ntate tshaya sekere ha o qualify bakeng la mmuso wa modimo ore ho le hlonolo lona ha le hlapaulwa le hloriswa le etseletswa ka mekgwa yohle ka baka laka o bua ka bafe bana ba opalo ya rona pele ya bohlale e buang ka bona hore meya ya ba lokileng e matsohong a morena kgale ba o hlapaula mohlomong o no etsa molemo ona o no etsa tse lokileng wa mo kenya mosebetsing hore a tla fana mosebetsi empa tsatsing a kajeno kwena ya tswileng o rahetse kantle ke yena yane a seng a o loma jwale empa o lebetse hore kwena o mo kentseng mosebetsing moo ke wena o mo phuthileng ka hare ho lelapa leo la hao empa today ha lakatse le ho lakatsa lore a ka bona sefahleho sa ore ge batho bao ka bona ba nyatsehang bao re ba etseletsang ka mekgwa yohle empa Kriste ore re tla bona mmuso wa lehodimo ka baka la hobane nna tsena tsohle re ne re di mamella ka baka la hae palong ya rona ya pele re a bolellwa mona ho thwe meya ya ba lokileng e matsohong a morena empa ho bao ka bona ba hlokang tumelo ke bao ka bona ba re morena o na sa ba rata a tsoga ka lokalo bane nna le wena re phela today modimo re rata ho feta Melidia modimo ha re rate ho feta Melidia empa ho thwe a mo nonya a mo testa a fumana mo tshwanela mme a monka a montsha ka re rona ba etsa dibe mohlomong mogana modimo o ntsa matha a kena ho nna le wena a re testa a re nonya empa tsatsing la kajeno we don't qualify mme ke enwa o re ke montshitse ka hare ho sebopi sa mollo jwalo ka gauta e tshekehileng ho bolelang hore o mathile mahloko ao ka ona e leng a tshabehang a lefatshe lena empa latelletse mmuso wa lehodimo be ba utlwile bana ba hae metswalle bohle bao ka bona ba buileng today ho bolelang hore o mathile ka hara sebopi sa mollo empa jwalo ka gauta e tshekehileng yeo ka yona e leng ya bohlokwa e lokela hore e kena ka hare ho sebopi sa mollo tsatsing lena la kajeno e hlile
o kene ka hara sebupi sena sa mollo, mme tsatsing la kajeno wa qualifya. Jwale ho nna le wena mme le wena ntate abuti ausi, tsatsing lena la kajeno re lokela hore re fetole metsamao ya rona. Morena Modimo o ntse a re nonya hore re mo a re bitsetsa ho yena, empa ka baka la hobane ha re a qualifya, metsamao ya rona e fosahetse, re kekebe ra ba ra bona mmuso wa lehodimo. Ha o thuse re ka bua dipuo tsa mefutafuta le mohlang o hlokahetseng, empa ha o sa rua lehodimong ke timelo ho wena. Ho le hlonolo hakakang wena ya stupid, ya neng a le pelo e hlwekileng, ya neng a le pelo e bonolo, yeo ka neng a na le mohau le ha batho ba ntse ba mosotla ka mehla yohle, empa o lositse ntwa ya lefatshe, empa o winne ntwa ya lehodimo. Ho le hlonolo ya jwalo. Tsatsing la kajeno haebe CV ya hao ke dikereke kaofela, you don't qualify, empa tsatsing la kajeno we are given a second chance. Khutela morao mme abuti a o sentate, tsamaya o lo bopa kgotso le bana beno, tsamaya o lo bopa kgotso le bao ka bana ba sitetsweng. A ko ikokobetse theola status sa hao, o kope tshwarelo ho bao ka bana ba utlwiseng bohloko. Tsatsing lena la kajeno o tla tshwaya right CV ya hao, o re morena I do qualify, ke ile ka ikokobetsa ka itlosa maemong a ka hodimo statuseng saka, ka ipeha fatshe ka kopa tshwarelo, mme ba ntshware tsatsing la kajeno. Tshwarelo ha e ba teng ka re ho wena o winner back your dignity. Mme tsatsing la kajeno ba Kreste ba ratang re fuwe monyetla, ha so re ba ratwang ho feta ba hlokahetseng, empa Modimo tsatsing la kajeno o re file a second chance. Ha re yeng go lo lokafatsang tseo ka tsona e leng tse senyehileng, re tle re kgone ho bona mmuso wa lehodimo. Amen. Ha re emeng re hlahetseng dikopo tsa rona. Hore bohle ba tshwenyehang mmeleng le moyeng ba ke ba elele hore Modimo o na le bona ka mehla, ha re rapele morena. Bakeng la ngwanena wa borona mme Lydia hore a pheme mollo wa dihele le ngale ya tlhokiso, hore ka mohau wa hae morena Modimo a mo tshwarele dibe tsohle tsa hae, a mo fe kgotso le lesedi mmusong wa hae ka mehla, a mo fe thabo mmoho le bahalaledi le bakgethuwa ba hae bohle, ha re rapele morena. Hore a amohele kganyeng ya lesedi la hae bana ba borona le bathusi ba rona ba falletseng, a fihlise badumedi bohle ba falletseng mmusong wa hae wa lehodimo, ha re rapele morena. O ho Modimo mmupi le molopole wa badumedi bohle, a ko nehe bana ba hao ba falletseng tshwarelo dibe tsohle tsa bona, ba te ba fumane ka dithapelo tse tjhesang tsa rona, tshwarelo eo e saleng ba e lakatsa. Re o kopa jwalo ka Kriste morena wa rona. Amen. Jwale ha re duleng fatshe re bineng sefela sa dinyehelo. Ho kwa morena Modimo wa tsohle bana ka mahau a hao le fane bo bona bo nyehela bona tsa fatshe mosebetsi wa matso batho, jwale bo tla fetoha ba bophelo bakeng la rona. Kwa morena Modimo wa tsohle bana ka mahau a hao le fane binelo nyehela ya thamra mosebetsi wa matso batho, jwale e tla fetoha sena sa pholo bakeng la rona. Lord, wash away my iniquity and cleanse me from my sin. When the Kahosia is revealing God, if it's on the Lord, because we are full of
Rapela bana beso re hlabelo sa ka seo e leng sa lona se tle se amoelehe ho Modimo Ntate ya matla ohle. Morena ro hlahisetsa sehlabelo sena seo ka sona re rapella ngwana wa hao Melody ya tsatsing la lepato la hae. Haeba ka baka la bofokodi ba botho matheba a sebe a sa saletse ho yena, o phakise ho mo hauhela le ho mo hlwekisa. Ro kopa jwalo ka Jesu Kriste morena wa rona. Morena a ke abele lona. Ha re nyolleng dipelo tsa rona. Ha re lebohe morena Modimo wa rona. Ruri ke tshwanelo le toka ke tokelo le pholo hore ro lebohe ka mehla le ka hohle Modimo Ntate a halellang morena a matla ohle a senang bofelo ka Kriste morena wa rona. Ke yena pholoho ya lefatshe, bophelo ba batho, tsoho ya bafu. Ka yena makgotla a manyeloi a kgumamela bototle ba hao a ntse a boka ka nyakallo sefahleho sa hao ka mehla. Ro kopa hore o re dumella ho kopanya mantswe a rona le a ona, ro rorise ha mmoho re reng wa halalela, wa halalela, wa halalela. Morena Modimo wa tsohle, mahodimo le lefatshe di tletse letlotlo la hao. Hosanna mahodimong a hodimodimo, ho boko ya tlang ka lebitso la morena. Hosanna mahodimong a hodimodimo. Ruri wa halalela wena morena Modimo, mme ke tshwanelo hore dibopuwa tsohle tsa o di utlotlise, hobane o phedisa dintho tsohle o bile o di halaletsa ka mora wa hao morena wa rona Jesu Kriste le ka matla a moya o halellang. Le teng ha o kgaotse ho bokella setjhaba sa hao e le hore ho tloha botjhabela ho isa bophirima lebitso la hao le tleletsetswe nyehelo e hlwekileng. Ka baka leo morena ro rapela ka boikokobetso hore dimpho tsena tseo ro kgathelang tsona o di halaletse ka moya wa hao e le hore di tle di fetohe mmele le madi a mora wa hao morena wa rona Jesu Kriste eo re phethang tshebeletso ena e kgolo ka taelo ya hae. Yena ka sebele sa hae bosiung bo a neng a tla ekwa ka bona a nang ka bohobe a o leboha mme a rorisa ntano bongwatha mme a bona ya barutwa ba hae a ntse a reng nkang le je bohle hona ke mmele wa ka o tla nehelwa ka baka la lona. Ka mokgwa o tshwanang ho ba ho jewe a nka senwelo a o leboha mme a rorisa ya ba o se ne barutwa ba hae a ntse a reng nkang lenwelo sona bohle hona ke senwelo sa madi a ka se lekane se setjha sa bo sa feleng a tla tshollwa ka baka la lona le ka baka la ba bangata tshwarelong ya dibe etsang hona ka ho nkgopola. Ke tsahalo ena ke misteri ya tumelo. Jwale Modimo Ntate re o nehela ka tebo sehlabelo sena se halallang sa bophelo, re ntse re hopotse lefu le pholosang la yena mora wa hao, tsoho ya hae e tsotehang mmoho le nyolohelo ya hae lehodimong, re bile re lebeletse ho tla ha hae la bobedi. Tarimanyehelo ya kereke ha o rapela we amohele e le sehlabelo sa mora wa hao seo ka sona o ratileng hore a re boelanye le wena. Etsa hore ka ho feptjwa ka mmele le madi a hae re tlale moya o halellang mme re be mmele o le mong le moya o le mong ho Kriste. Yena ke re hlahise ho wena re se re le nyehelo bo sa feleng hore re tle re tsebe ho fihlela lefa la lehodimo mmoho le bakgethuwa ba hao, haholo Maria Mofereko ya halellang Mmamodimo, Josefa ya halellang monyadi wa hae, ba apostola ba halellang ba hao, ba shwela tumelo ba tlotisehang le ba halaledi bohle ba re tshepileng thuso e sa kgaotseng ya dithapello tsa bona ho wena. O ho morena ro kopa hore sehlabo sena se re boelanyang le wena se ke se tlisetse lefatshe lohle kgotso le pholoho. Etsa hore kereke ya hao le leetong lefatsheng lena e tie tumelong le ratong. Tshehetsa le mohlanka wa hao mopapa wa rona Francis wa pele le mobishopo wa rona Ntate Zolile, ba bishopo kaofela le badisa bohle ba kereke mmoho le setjhaba sohle se itopoletseng sona. Se ke tsebe utlwa dikopo tsa bana ba hao ba phutetseng mona. Ntata rona ya Mosa
a kobe mohau ho kgutlisetsa wena bana bohle ba hao ba qhalakaneng. Hopola ngwanena wa hao mme Lydia eo o mmeleditseng ho wena a tloha lefatsheng lena. A ko etse hore yena ya kopantsweng le Kriste ka lefu le teng a tshwane le yena ka ho tsoha bafung. Mohla tla tsosa mmele ya bafu, mme a etse hore mmele ya rona e sehang e tshwanelwa hae ka kganya. O hopole le bana ba rona ba falletseng mmoho le bohle ba sileng lefatshe lena e le metswalle ya hae ya hao. O ke o ba amohele bohle ka mosa mmusong wa hao moo le rona re tshepileng wa ithabela ka bo sa feleng letlotlong la hao. Ha mmoho le bona mohla o re hlakola meokgo, hobane ka ho bona ka moo o leng ka teng Modimo wa rona re tla tshwana le wena ka mengwaha yohle, mme re rorise re sa kgaotse ka Kriste morena wa rona eo ka yena o sitsang lefatshe ka dimpho tsohle tse molemo. Ka yena ha mmoho le yena le ho yena hlompho yohle le letlotlong ya yona Modimo Ntate matla ohle bonngwe le moya o halellang ka mehla le mehla. Ka ho ya ka ditaelo tsa mopholosi wa rona Jesu Kriste le ka ho latela thuto ya Modimo re ka re: Ntata rona ya Modimo, lebitso la hao le halaletswe, mmuso wa hao o tle, thato ya hao e etswe lefatshe jwalo ka ha e etswa lehodimo. O re fe kajeno bohobe ba rona ba letsatsi le leng le le leng. O re tshwarele dibe tsa rona jwalo ka re tshwarela ba sebetswe, mme o se ke wa re isa meloko, o mpe o re ntshe bobeng. O ho morena re a o rapela o re ntshe bobeng bohle, o re fe kgotso matsatsing ana rona e le hore ka thuso ya mohau wa hao re namolelwe sebeng ka mehla, mme re sireletswe dikotsing tsohle, re ntse re lebeletse lehlonolo leo re le tshepisitsweng le ho kgutla ha mopholosi wa rona Jesu Kriste. Hobane mmuso le matla Morena Jesu Kriste, wena ne ngaro ba apostola ba hao, ke le siela kgotso ke lena kgotso ya ka. O se ke wa tadima dibe tsa rona, o mpe o tadime tumela kereke ya hao, mme ka moo e leng thato ya hao ka teng o e fe kgotso le bonngwe, wena ya phelang mme ya busang ka mehla le mehla. Kgotso Morena ke be le lona ka mehla. Konyana ya Modimo, wena ya mmele le madi a Morena keo konyana Modimo, keo Jesu ya tlosang dibe tsa lefatshe ho lehlonolo lona bohle ba memetsweng selalong sa konyana. Morena ke a tshwanela ho amohela, o mpe o bolele lentswe le leng fela, mme moya wa ka o tla fola. Mmele le madi a Morena wa rona Jesu Kriste di re boloke ho fihla bophelong bo sa feleng. Ho roriswe Jesu Kriste. Re ne re kopa ka boikokobetso hore ho tlo amohele makatoliki fela ba e leng hore maemo a bona a ntse a le hantle a lokile, mme ka ho ya ka sebaka se teng ho tla ba le batho ba tla amohela ka ntle. Ke na le moprista o tla ema fela ka ntle mona, empa o tla qala ka bana ba ka hare ho qoba hore ho be le tshubuhlellano mona, mme hape ho na le moo kgethimelang mona. Re tla kopa ka boikokobetso batho ba hlakoreng le ka kwana ba amohele ho hlaha ka ntle, mme ka mona o tla amohela lelapa fela. Ha o roriswe Jesu Kriste.
Oh,
yena jwalo ka ngwana lehlaswa ka ikela le lefatshe yena jwalo ka ngwana lehlaswa ka ikela le lefatshe yena jwalo ka ngwana lehlaswa bo ka ikela le lefatshe yena jwalo ka ngwana lehlaswa ha re rapeleng Modimo ya matla ohle a kwetse hore ngwana wa hao mme Lydia ya falletseng ha se a hlwekisitswe sebe ka matla se hlabelo sena a kene tabong e sa feleng ya tsoho ya bafu ro kopa jwalo ka Kriste morena wa rona amen. Motsotsong ona o feletsa ngwanenwa wa borona lo epela setopo sa hae ka hlompho re rapela morena Modimo mophedisi wa dintho tsohle hore ka letsatsi le leng a mo tsose bafung mme a mo kenye sehlopheng sa bahalaledi a laela hore moya wa hae o kopane le bohle ba lokileng a mo ahlole ka mohau ke le hore ha se a lokolotswe ka lefu la Kriste mme a tshwaretswe dibe tsa hae a boela ngwele ntate a jere mahetleng a modisa ya moleha a tle a lokela ho ithabela le Kriste morena selekaneng sa bahalaledi ka mehla le mehla amen. a re bine sefela o ho ngwaneso ya mosa le beha moya monena wa borona matsonga hao rena le tsepo e tileng ya hore o tla tswa bafung le Kriste tsatsing la bofelo mmoho le bohle ba ithobaletseng ho Kriste re o leboha ka mahlonolo ohle ao o mo fileng ona nakong ya bophelo ba hae o le ntata rona ya re baballang mme a re kopanyang le bahalaledi ho Kriste Jesu a ko sekele thapelo tsa rona tsebe morena o bulele ngwanenwa wa borona menyako ya lehodimo rona ba setseng o re thusa ho tshedisana ka mantswe a tumelo ho fihlela re be re kopana bohle ho Kriste mme re phela le wena ka mehla ro kopa jwalo ka Jesu Kriste morena wa rona amen. Morena a kebele lona Modimo ya matote a ke re tsona la fatshe ntate le mora le moya o halella jwale bana beso ba ratehang ke tla peletsa
maneno a bo rona go buisa ngalong e kgutsitseng jwale a re dinese fela se lokelang gore a tle a ye koloing ya hae. Malepa. 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 bagaetso la itse gore go tshwanetse go ye batho ba ba 50 hela ko mabitleng batho ba bang ba sala mo gae mme le gae le kopile yana gore le seke la tsamaya le tlo go neiwa dijo la boela ko morago le sa ja sa le ditlile mo mošong ke kope ba e dirantlhe sa ga nna le motho o boelang ko morago a sa ja ke a leboga
Hallelujah. Shout Jesus. 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 Just so